Odluka MMF-a nije konačna i zasigurno će se naći model da se ovo stanje prevaziđe, kaže analitičar Čavalić. Smatra da je, kada je riječ o omjeru akciza za gorivo u entitetima, reakcija predstavnika Federacije realna i opravdana. Predstavnici Republike Srpske uporno izbjegavaju temu raspodjele zbog, kako kaže, činjenice da se u Federaciji BiH gorivo znatno više troši nego u manjem entitetu. Shodno tome trebalo bi stvari da ostvaruju veće prihode po osnovu novog zakona o akcizama. Sada kad govorimo o Međunarodnom monetarnom fondu, zaista smatram na dugi rok da aranžman nije ugrožen, ali ako pretpostavimo, dakle, kratkoročno da dođe do izostanka kreditnih sredstava, dakle ne ispuni se u određenom zacrtanom roku, vjerujem da će, dakle, predstavnici u ovom slučaju entiteta kojima najviše trebaju kreditna sredstva krenuti ka većem unutrašnjem zaduživanju, odnosno štampanjem, odnosno izdavanjem hartija od vrijednosti kako bi se dobila barem u kratkom roku nužno potrebna sredstva. Nažalost, svi budžeti u našoj državi zavise od inostranog zaduživanja i činjenica je da su ova sredstva najpotrebnija Republici Srpskoj, potom Federaciji i na kraju kantonima, dodaje Čavalić. To je nekakav naš ekonomski usud i mislim da dugoročnu stvar mi moramo da razmišljamo o tome kako da popravimo dato stanje, situaciju u smislu da postanemo manje zavisni. Međutim, opet napominjem, Tuzlanski kanton u odnosu na Federaciju bi i Republiku Srpsku zaista ima manji nivo zavisnosti od međunarodnih kreditora, što opet s druge strane ne govori o tome da je ovdje ekonomska situacija idealna, već prije svega da je mala, odnosno niska stavka inostranog zaduživanja u kontekstu entiteta koji jednostavno imaju veću slobodu da se zadužuju kod inostranih kreditora. Zakon o akcizama na gorivo inicijalni je zahtjev MMF-a za drugu tranšu kredita u iznosu od 80 miliona eura. Kompletan aranžman iznosi 553 miliona. Izvršni odbor MMF-a će se sastati početkom naredne godine kako bi utvrdio zaključivanje prvog pregleda aranžmana pod uslovom da se ispune sve prethodne mjere i strukturalne odrednice.